Come in, guys. So we start our topic. Huh? Can I put this off? Okay. It's okay. Leave it. It's okay. It's okay, chef. Alas. Wow. Okay, I will go. Thank you so much for coming, my brothers and sisters. Chilo da long ko shaben. Chani nyakal wale. Kadong dide sile di jek ba la ran, especially ngan chaba kama jek. So chaba ko na ta ba jeng ba balat. Chaba ko na kadong ta ba bi na ma dong ba ngong ba balat. Mới bữa mấy char mấy cái giờ là cái đống đất con luộc đây đồ ăn đất con luộc especially gạt guar thì là lâu nữa so cô mà ngon ở cái ngon ở bul ngon ở thiêng ngon ở nuôi đấy đi so cho nên mình chỉ để mà thua này chỉ để mà qua này để lâu để cái chui qua mò cái quay này cái kia đón này vậy so is better này để nên một thóc bữa để ra này là mà thêm này so regardless ko ba le nga jeka ba le nga gwa de mi gui jiran ko adu de la na mi be gwa me ta ga tije gui ka be tu ga ne ga burshar ga jinai ga nyang ga nyabel yendial yendriem nuare ayeriem jinu Sudan وجه ما يشال جنوب السودان ويشال جنوب السودان عشان بشوف بلا وجه ولا متكبر مو تاكتر منينة عشان بجنوب السودان بلا وجه ولا تاكتر منينة مثل لو تتدوب ميدان تاد ويدي أدي لونغ غور ويد لونغ جاك غور كونا تلو تتدوب تكاو كدي cái thao cái ayani cái sắm có kiên cái nhô cái na đua bùi cái na cái gì này luang cái na ô này bà jinu bà cô awal dial de gize na ta wena ku kan dial ta kare lo ku ben ga duop mi ci jena batu mi je khir ladim bi ben ga nyirol mi ci jen ka bor ka duk ka kam mo ne ladim ko woror biyo nyo je bi ko be nyo je wi kier san bi je bi ko lo Ethiopia ala o lo nwer te ka ter mu dir ko bi junu Sudan be chup ne me gor ka mun tuk de ngana na garing ne chonni ne te tin ka formation ta SPLM so tia ka general lat ne te ko li unu kan re gor junu Sudan tia sin de ma gwa o na de lo de ga chui anan na ja kondial ka chana roy che to ba tu ga ne pode me u bina hai ka wasken to ka na ga 2013 junuf ka le pe ka fanal ke le da tana puda akan ka lo ka ga kina pot ka binti uchi na kwak dial chi garwal ka binti uchi giek mare ga wor met mare pan ga mare nather akin lo ka ga pudu medan ka dia ba no wona ne de dorun de bla zero at the last ko ne shi ginu ka lu che nyur che mier
เราไม่ได้ไม่ใช้เบอร์นะเป็นชื่อใบหนังงั้นหนังยังลังขึ้นหนังงั้นลังขึ้นหนังยังลังขึ้นฮัดเดลัสเดินลังขึ้นได้ลามิมไอ้เหี้ยด่านดูวัลโคบไม่ดุงดีเลยด่านไม่ดุงวายด่านดูวัลโคบไม่ที่น่าเดียวที่น่าจุงเลยกับวานี่เวลาเท่ากันจะล่าล้อกว่าคนที่มาบ้านเจอท่าเธอลังขึ้นในด่านที่มาบ้านเจอท่าเธอโคบไม่ด่านหนุ่มกว่าเทียกันด่านโคบไม่ด่านอากินกาดทอเธอยืนงูทอกาดทอเธอก็เทียร์กุลละเธอบิลูบังแค่ก็ลอร์ทอกาโคบมาขาวางอากาลุนเชนี่แค่กาดก็ลุนชังกายันวุนี่ไม่เลี้ยบลักขินอากาลุนชังกันนะดองอากาลุนชังก็ดวงมาดีกันอากาศมาทอด let them come home let them come home let them come to our Kobo akabo Kobo ayen siara yen ay dinana ne square share ko na bangkulu ko dogwa ana luncin ka ko ba yen ngani ti gwe je lawo na ta ma bu yene dia nyur go ya nyur sin lakina gat kana man ka ba ka ko a dong ka no ngam ko yera ta shi da sin biram go dora aram go dora dun inu me na cha de me so galo re jinu sudan me ke liu cha de me su galo re jinu sudan me ke liu mo ko mo so ka ya de me ya na ne me nan ko ra lo ko ro ken teleje te lo de ran me nan ko amene teleje lo ko ro ken ja ran de me lo nan wi ko akad woshan nial badam nial te dem wona ka rain season alawo bina bi ku shube te ga jasun wan yana ideal kon te ka tier gol ke yana ideal kon te ka kamni de limo wona ne wona re nyal bina bi ku shuje long go a long wona ne de ran de hodora de unyera na ideal go na unyera kamo chu ja bia dong kon bia ga su dong ko ne te ka pyo cha ka kon ba ko la maluma kan ba ko la ro kan ba ko la ro ne pyo cha ki de jinu sudan ki de ajaz del miami ti dit sha ka de nang dor gar ka dor ma ka wangara go let me come to this ma ku me ma yena ku me ja kum la de kum ma yena ja it's okay akin jang ta ka bentiu ta ka pan ga ka pum naw ta ka naser bentiu ke liu tanat hal ga de le jena kan ko na mi na walo mi na wo ko ba abiya ga wo shin no wal dora na ka 2015 up to now ka kai tana kuma sin nena marabe ko kuma ki county bitana ka nena marabe ka akuma da ba akuma bitana asa na nyur ka peacefully ma cha mo wona ma ke tai wori kuma nyur yi bite kai ki nasar kai ki re fan ga kai so ongu kalo mana nyur ena nyur ko ajen dinu kele dinu wana ngum ko nana mo ana nyur agad nyur sham adong nun sham sin refugees come ngu asa now gad ya liudul gor ko jinu sudan dul gor shakale asa bi gad kan yugo gor ko ba bi gad kan yugo gor ko woror bi gad kan yugo gor ko nyirol kajin da mana mo we kan yina gor ko nyirol chero kiya be nyo je da man me da mana mo agaba mo gate di nyu ka tamna da mana mo ke liu bi lo nyu na ru no mi don kiri ni ken dial wo e jan gor yana e ga ngadwal e ka dor pal e ka dor bandang ni
mun ko ba nang ni mun ko ba ngure mun loka te du han wetin so I don't know de nyol ye wo ne yen lo chara gwa na nya do ndu ko ne ya do ya pan mun chien ken nya do ko do ni chien de jen chan ba ku lo rai ga rai da na ko do ne chien de asa nya do che chien da ha wali cha ya gat ka bai Nairobi ya ro kwali wo UK ha de la jaram de rai da ling am de rai da ling yellow de rai da ling mi de min la wo de gat rai straight do ara la wo de gat chang do da la nya do nyam yali nyalel me je na ka juba wana rai ka juba wana up to now ta communication ka juba kwa me aranda nyalel ko ne aranda mu wana wo ka detail ba ila tun wan aranda 2013 to when you two come to when you two come to when you after that ya te manado me da me form to udial after she yuje ka manado me je ne ngen ka duru la jen gurno ba wo go ma don bala wo Europe ka yoga nan ka wo ka yoga je ka yoga ka wo ka Libya ka wo ka ni wo ka yoga nyale da la jara mana ndey jo na tia do ya do hormo de no e do hormo te di no lo me de me nyale kan nyando e do hormo te di ya ko lo mu nyale ka ta de me she jaram de jo ne tia do lo ga che so che ma ada ga do she de la nya le ka sa nya le ka sa yenen ka juba wana chiang na juba wana randa kon ji juba ngai ko je kamela ta juba wurin ku mu ye je ka jamo ko ku mu lawo je ko ne ya wara why ka da mana kai lu shu na da mana kai lu shu na ya wodi la jene dine me la ta juba wana me la ku ya shu ku na shu la jene dine kuma da mun wori long mu ye woje ne me ko le ba jien bad ko ne chi je da mana je chi a di disagree kan na me to ka kel so kala she jien je yo ka wa na mana da da ladan ta ma mana da da ladan yo ka manli wane be wo jo ne lewe akuma majiya ka janya lel mu jana kuma am ku majiya long asa kuma ta lera la is very peaceful god dial ga lera kan dol gore ta na gore kan ba yi ga lo ko jona ta ku yere dia tare do arwana mona ko la liu mu gona ka lera gona ka do kin dong do kan shi ni ken don ga do kan dol gore ga do lar ga business ni ken peacefully lawo kejin kuma ne taka do ji akoba ba ga lo ka ba ka jona na wuya do kina ba gwar ka akoba ka wuro ka ni rol ki dong bu de ki ni ken gwa ni to di yalla ka te dong ken ki ni ken ala no le ngaje li ngoro den nya do gar ga Nairobi ta dol gore na right na me cho UK je yo online to kona la de je yo ka social media je ka gad ka ba shi ne jursin bi gad ko dol gorosin de yo ne ko la shu ka refugee kam ke wi yer war mo gongong den tong me bara ro kwa me ka jubu kwa me na ka 214 roye na kaka da roye na je ka mata ron go content ma ka mata kwa mo roye na kaka da 214 ka passport America da yo kulo matari yo koti wa America mo wunu wore me ngukwe ko ta yaro da wore do go ta natin amala duma wele ni ka jamus ye kaga da roi na matar kwa me ye bai ye mato ye dinga passport America yo matar yo koti wa mo wunu no wore longa den twang anguka yu wone do go ta wunu tin go ta ne tin kon wunu mede lenga je rai mo be halin akala nya daw kala den twang kala re wuru mu chala nyami ya nyale mu jien pan low kad gwar kon diel tu ja ba kon mer kewa ran
aga luncham aga luncham jira mo wut jira mo jin wut tika hako wona de dunure gwa de tino o yu de ga de lunjo akina ga de luncham ga kana dong aka luncham aka lunka koba SSPD apteka koba ya control kel liu chat til gwamba wuti na nyo til gwamba wuti SSPD ap chat ko koba tuan ba wuti til wan bo wuti first of all koba a border between South Sudan and Ethiopia is a massive one a bit the kume with the Republic of South Sudan but koba as a me aje koba wona yikum jumlatin de pel de kuma jentin me yikum shu kabur biye de du tin da kuma da jen kabur biye nyo shu jan haga ta niyal shu jan liu dong bang re yi aga lunchang adong lunchang yen wunitia biala ben gadaman bibe yem lenga jagwa chengwa lare ya malume megwa o aga lunchang SSPD aba kuma dun aje dun cheje jane SSPDF aje bita Republic of South Sudan cheje jane tele jangde de je aje jinu ma merka ji na ne je jani jang be ne jang ja tele je mate tele jangde de je aje dawla jinu Sudan be sim be jal re dor mo khelu adore Koba is very peaceful now and 100% controlled by SSPDF to when we voting aga lunchang ana lundol gorka Koba ma fa dunu ku yesin garga yesin ma joganda o masin de lo de te long ka wurmo yola ma nyangal watha me ilar ka pieri amago along o yi nyur ka pieri chai be je kuma ka pieri mane tele ma pieri is very peaceful ejen hara larga gar wayno ko jinga tor way gar gwalen jen hara larga wur wayno manyangal watha muru ko ne shi chon ka pieri mano ya be je kuma ka pieri ata na dul ka wanga pieri jen hara larga no way bane palmani nay way de la choli ram mo gar gur mo gor way kel he mene jani yo jani mu ja angu why kuma jani de la de jani ba de jinu Sudan de jinu Sudan asa doctor tele jangde te kele je comme goro ma je jani ngu goro yer jang anuar o yede nuar ma jinubi take hakko de tekele ram tekele jamo jinubi ya je fari cho tugduel ma dong nyo ko dial cho ko tugduel ma dong ngu ma ko kon dial ador ma tedi ma de ko dial de ka cho tugduel ma dong nyo ador ma tedi eurunu kula ben wi bi kula we nga so mi banyo la nyo yen intellectually yen gati to intellectual bida akoba te go duba te go Uganda mi so ke diploma ke so ke degree do please you have to go to akoba ne de ko de la ga ke yele ni de ko la ga ke yele la pe ni yele ba yo we me ya gang yi lar ba je ya gang teleke etem bela la sha nuno bi ala ulet ko koba bi ala ulet ko wurur bi ala ulet ko nyirol biga le ben ka wasa dun mana zama di alkaratin waka bayan la le jem biya ulat ma pen yelan me dana kana na ya we ya gang ka mena na west tandun ko na biya la ulat and then biga le ben ka wasa dun ko gari pel ka biga ben ko ba ben yona ga ka ni ay gam me dana leng den ka la kuma mi kuma ji do ba yona ga ka kuma mo kuma dun mi je na ka juba
Because they are Junubin, they are South Sudanese and they are Akobian. They are Launware. They will work. Because let Tramdeg me Joshua Island. Michigan Benjo. I can come a kind of Benjo my way Akoba. Be all let, be a dollar quite, be a dollar ye, be a fly, be alert. Who can live by a joint can be alert, Doru. By shall turn around. Trambi shall. Yen ideal to go you, Guame. Now Manuel Guna Tony. Now can't Manguni. Yen Gardial. Now Manures. Mawia. Well, we are ladder, Kokuba. We are Luana, we are larger than a corner and a door adoran. Sarah, no, Bargadal bullet Kokuba, Mabi. Bill a learn and a galloga. Gallogo, the boomer. Bill a learn like in Pinia, one and a chunga dorba, Bilunjo, Kuba. Kuban Pibacal by Baro by Bedak by one, Bilunjo Kuba. SSPD will never go anywhere. SSPD will never go anywhere, Kakoba. Kawuro kan yirol bungama kan rodo ma bibin lakin zaman bi bela tule is better for you ko yen use akobe te ka Juba te ka Uganda Kenya Tanzania ka kuma we are reaching biawle as long tika Singapore as long tika diploma as long tika degree do tika experience where do apply ka manazama bilat bi ne de konte jido are konde yuwo president bi abi lo beno wala ga diri ni ken ko bi wobi wodol gora ba man America lim ba ko mo yubi gora so wona ne bi bi ran bi cha bala mu cha la do ne te mata mu jek bor ma de lat kon gar ba tiyo kon ne ngwen mun fi Bentiu ke liu. Take Dr. Wulu Yale, Dr. Joseph went into Wajam. Bentiu ke liu. And then went into it. Did I do to get left and hello when we do key a chatter when we will. Bentiu ke liu do when we will. Mulo Doruno. Mulo Walla Duno Gayo. The man with her door is for. Daman do arke so jana to ne na nai te tan tin na nai duwo bi ben kuma cha joje gabila tribe che kuma de defeat telaja medan dung di dan wak medan dung di me wa da pin nan je kana na de gude wo da to kalaw kama umura me ala da ngundeng gwalen ngundeng bo gwalen mora me ala da ngundeng to de kan ya de la lo ti yo de kan ya de la lo ga gar ngundeng bo me gar ngundeng dial te ko kuma ka gwanda ondian bijiram yu gudo ngundeng bi nang ni ngundeng point da gad ngundeng bung pan na lo ti choni na nga kan dial ta ka akuma yal ta ngundeng kullu kadin ma akuma jiram ngundeng che gudo che amar za to bi faro wi ta mai ala ngundeng da gad ka falka ji ku yi je ngundeng da gad ka falka ji ka to lakin ngundeng gwalenda ke kono na koje ara na ngundeng zona rana spelam ngundeng zadu zo ta spelam yabga wo da na yita ma relate ma ngundeng wali ya haje de ngundeng ka wudu la deje kan no sen daro to be o ne kel don kada gata to gatier gulo yendi al kulu we are ko ne juwal ga wal ga ji nyural wo nyurol
you roar do be a god dapping ka che mani ke ni de pin ka da man mo ber shoot ka dor sakit ngum ta sin asa me chen na peaceful le ra chen na peaceful ka ko chen na peaceful ka ma yandit chen na peaceful ko ni chen na peaceful ka gut chen na peaceful ka ma yom are ya da woni gola chen na peaceful ka panja are ya da woni gola yen karo ko asa nasar chagwa kina nyur mina chwale di mina ta go nyu ga wulang bi wo bi joran pe bina nyur ko wulang ha be do yelo khoro kun ka yene yen jimala asa be ina nyi ka nasar ne dor wena ko de ko na tin che re lo ko ngu bai bang ma dung tit yen jinubin to go dop me wena do dop dun a khori di alimi dan chubre lo ko be teje ngula hanga ya matodo nguanga ya mo asa kuma me ya di go tembal ba lo jo ba mu ni e udum pini e si e petrol ti anga te petrol war petrol dum ginu kon ya la dun nan kon ya nguya lo mu petrol tedi petrol mu ya kam lo tedi ai da ganga me na me be ni ju won yeri no ro ne da ka kan ji do chala gor ba ngara ne ko la da goro liel bas karwa de no de lo ran de chengran je ka liel kan ita me ye janila kut ka kamo si janila kut ka kamo ko me dan yala lo ka ne da yoro toy karwa da ka ne ka pyramid chala changa je ne no gul accommodation da cha kamje ko jana jinubi mata mam a jinubi ma well educated la dem shi kum jinubi ye ta kai laje gwe kaje ran jinub amma sagbal ta kai fiusha ta kai digo du balar wai jinubi sudan ga iza ganga da ta kai digo du balar jinubi sudan lazim gwe kaje tana kai laje shala shanga je ne kai shi janila liya ta da so yen low kasan yen gar work here da hanga yam tot yen boro ni nyobe na nyoka yen ji nay di yon yala ji nyural yen ji nyural ma shakil jinu sudan dun me to na wal ya ba kam ni kun da laso ya ba kam sudu li kun da laso dun ginu to ji nyural angu che ngwara ngu dungiru sudan yeto yen she kam ni kun ma sha we jinu bi ne ba fal ma ja fal ka kam kun to dia le to she ma ngu pa ding no el nyiro kelke liu away loka away jinu sudan che so away loka away jungli away jinu sudan che so moi kun kam kun lor ba ngu yen ji ching yen ay mi kel yen ay ji ching ya kam kun mu ngane ngu ma bu no ko gadun yen dial ma chakal bu ma ko ya ko nyo kuma chakal bu ma ko ya ko nyo kuma mi de la rie mo ne ideal di konta ka foreigners country makada kan ko na di ko ina da la liyam tina la liyam gari ke mar ko da da meter ka yutu liyam ka kan mana america ce da to milan na so kur kala ta yar ka ga yoman telaje na shi du mai ye joti yo wala yo kon yo pinga tianga yo pinga ruang aruna nyoba ekwes be wana ngwe liu mi na changa tar na ga ka wa gor to na be ekwes de wala yuti da yo me aja yuru kam tin me aja shi america mana mu ga liem ara mo musul mi ya kam ka bi ka wi ka bang be rodo muy be ko ma dar muy bi liu wano ta mi shukran
be umu ni la de ya yu chama ngu ya yu chama ngu ya ngu ba wo ye ya ba wo e ko ne ngu kalas bi do je jen dia da ya wona rimnas shejen propaganda ni ka media ni ala den to ngai ala nya ndo ala nya le pum Junub Sudan da wahay ko da hagana so sana asam anwar we wanta shejin ngu we dai chunu da asa da kuma kalam fara sai asa da nuwar madanga ta wuni nuwar mu yalli da ta yalar ko wannan na shengwa na law miyere kaga din mu kamra ber sun ka kuidun di daja ya gorje na tin ba kamra ber sun shengwar miyere law miyere gwa miyere ruru me ya ko mere mo yala ka ma nyuon ngu na bakra mo ni bi lo bi me lo ngu dor kala gallo ko mo gallo ngu ye le mere la wa mere ne di nyona ruru me ya mere ka ma nyuon yu nang na jabe e yala ga re yu mere yo yor ta ngu na jabe mane te me gai ma nyon yu mer ta ngun nang na jabe ngula mer ye mo ne di nyona Junub Sudan jela we kalas se chop ta ka gatu musuli re kuma asa ta ka gatu masha Allah na da ban chare ta kon den kwar ka ne toro ni ka Junub Sudan me Tiaka na itu mosoli, tiaka na itu dokwar, te chala kwar. Lo raidun asa God kana dong bi te katir go. Ku yena wanda na. Ka ku mu iya nan didor kap ka liu te kwaka di hal ber jais ku ma jais. Anu gati hudud asa da man taga hududiye bita do Junub Sudan. Lazim imdana dawo bita jai kullu dukune na fi hudud ka akoba. Biga tatin alhamdulillah Allah ada SSP dia akobo hasa kalas ajat kul bikuni na fi akobo ba mere na araba ben bi ba nay anay so matara mamera an kai yanay gon ta kace gol matara mediye aba ko lunjo ba akobo ka kayeje anjen kayeno tila ko maka ba nyo rad luai jo luai shi ni kun ka ko ba we sam aga dol gora ji kuru luai kuru ka dian aslong shin kun dia ta kasin luai shin ji walga ji nyirol ji wuror luai shin asa dol wal dunga ya ngar ka lanken biya nyo jingni dol wal dunga ya ngar ka ko biya nyo jingni meda la dang na bulli bai ko na bulli bai nang na langken hinya bang tiaga riyo mudun tiaga jeba mala na yana wane biya la dame biya dor pel bang ko dor medan yen lo ban yen ga ru bor dor medan ye ne ni mai je ye ne ti mai di nang ye ke yen dor nang ye kana mu wa ta bang a pin mu wa ta bang ti la na ne do wo ben bi te do này còn mua cái bên mua cái lùn dầu mua đi mua xe ra đi mà lùi cái bây giờ đuổi cái gì phình mình bảo luôn như chậm anh luôn chẳng đông luôn chẳng aga luôn chẳng aga luôn chẳng asa nang ye biao Ethiopia mà chắc cái lứa gara ber kan aga nuar cái Ethiopia dulu matin angu masa garti bun kan kam bar Ethiopia kana bar kana nuar Ethiopia ma fa haibi da kalkun fogo
You have your own passport. You are South Sudanese. You are not an Ethiopia. You have to respect those with Ethiopia. And you are foreigner. You are South Sudanese. You have a title. You are a foreigner in that country. You have to respect the laws of that country. You don't have a right to claim a land or anything in Ethiopia. Except Nuer with Ethiopia. By nanga ko no wada Ethiopia bana de tin. Be de langa gi ni pan ka ko ba. Bula bon ka wala. Mashakele na fi Ethiopia katir. Bidorofal. Je bitak SSPDF bitak. Shwale SSPDF South Sudan People Defense Force. Magalu Denka Defense Force. No. Magalu Denka Defense Force Galu South Sudan People Defense Force. Is your jesh. The je bitak. The je bitak. The yauje inshallah book. Khali ummak tukundo rukul yom zaman bida liberation bishil ajad bayrasu yauje da. Yaude ulada asa da resibu da. Da yaude lo khalla kita wulidu fi Malta wala wulidu fi Gaba. Da yaude ulada. Da yahuda lo khallik zahadu wala khala abu yimut bidunu dafano. Abu ma fi Gaba ma dafano zol ma dafano. Shuturu ya waha kullu. عشان دولة ده تبقى عليه تجر تقول لي هذا بتاع دينكا ما حد دينكا ده بتاعك ده جاري بمسؤولية بتاع دولة بتاعك ده دولة تزول تاني ده ماشي فوق ده دولة بتاع زول تاني يا عمل دولة ده زول تاني يا عمل أجاد ده زول تاني يا عمل أجاد ده كل أجاد ده ماشي يا عمل إنجوي ده زول تاني citizen ده بلد ده يا عمل أجاد ده. Why you are running away from your own country? Because of tribalism mindset. No need for those things. Those are rubbish. You are South Sudanese. You have to respect your country. You have to respect your soldiers. You have to respect your government. Because you don't have another government. You don't have another president except General Salva Kiir Mayardit. You don't have another president in this world except General Salva Kiir Mayardit. Your president is South Sudan. Whether you are in foreign land, whether you are in the country, whether you are in the bush, whether you are in the what, your president is Salva Kiir Mayardit. Your jesh, your army is SSPDF. No need for citizens of South Sudan, those who get opportunity to go to diaspora, just to mobilize innocent citizens that run away. Those are Dinka soldiers. They are killing you in Akuba. No. What is that? What is that? It's a rubbish. Now you are not in the country. Your children are not in the country, and you want innocent citizens to run away from their home to go and suffer in foreign land. Are you really human being in heart? Are you only that what we wish only to always post rest in peace? We will come back. No condition is permanent. Those rubbish. Yawa ajada kuli yom namu post in media. Kul yom ajada nana ka shabab. The shakal pi media kul yom dagal rest in peace my people. We will not forget you. Wallahi no condition is permanent. So Dinka will see one day. Oh, those are rubbish. This is your country. Dinka will never go anywhere. Nuer will never go anywhere. Shulu will never go anywhere. Zade will never go anywhere. Bahari will never go anywhere. We are all South Sudanese. We are belong to this country. And this country belongs to all of us. You have to accept
You have to accept that SSPDF AJ bitak. You talk. I'm not happy at all the way I see the citizen in the other side of Ethiopia suffering. I'm not happy at all. I'm an artist, yes. I'm an artist. I'm a professional artist in this country. But at the same time, I'm a citizen of this country. I have a right to say, if I'm seeing something is not good, bala. Bala. Whether you call me any name you want, bala. Take everything with you. Accept that SSPDF will never go anywhere in Launuer land. They will be there. They will be there. SSPDF will never go anywhere in Launuer land. They will be there. They will be in Nasser. They will be in Bentiu. They will be in Pangak. They will never go anywhere. That's number one. Number two, even if you don't come now, you will come. Because the situation of foreign land will affect you and you will come back. It's better for you to come earlier and join the team to deball the country. 3, intellectual betala kullu el guiding for Juba or guiding for Uganda. As long you have a diploma or a degree, you have to go and occupy the place in Akobo, in Nirol and Uroro right now. Because the previous rebel, they block you. They call you Nwerweu because you are in Juba. Now is the right time for you to go and work. It's the right time for you to go and work now in Akobo, in Woror, in Nirol. Because last time they don't even want to give you opportunity to serve the community. Because they say that you come from Juba. Okay. Now they are not in the area. SSPDF is the one control the area. You have to go now and serve the community. Go and work. Go and work. Go and serve the community. Akobo kwele dungwa dol ke dial take tin muta ke tin tenguta tin nyin ke dial take tin. So magwana aga agige ana wuru bantiyo ngum de ngor ko wona na de lar ke kamitu ko lakin de na wona ki na ni ko be minana ko be ngum de kuisin ko be ngai ke le wona ga dong ni to ko na de jong ni to ko na wuju ni to ko dial ngai na markaz ni ngai ke ndial te gwam ko ya. Don't forget that wona taka dukan ko be and taka dukan ko ba gaga da chari ga dan ne dukan ko na ta dukan ne agaran ko ba. So my advice to all Launuer across the world ko advocate Kamal peace away ko away ta mal ka ko ka woror ka Nirol ana lucham ana lucham ka ko aga lu ka ga walga ana lu ga dong ana lu den jok ana lu kai kui ana lu kun kaw ana lucham to okure nyok ka ko to okure nyok woror ke to dukani kun dial gala dukani kun wana nial badam ala wo biya budani kun mal yor shan kam ler ke shana jega kadongo wala shar bala way dang nan kan way dang nan kadong badir bishar kadong belak kato kuma jinujen la da ko na bishar bela so to kon ngan
tada la jo ko na jin panana mu yibido kar shemar mata shemar re debit ta debit mata shemar re ta debit ma ba to ba jila ko na ware na ko na ta ga shemar mata shemar da jo da shade mu ware na ko ta shemar mila na ni shema lendan ku ga media ga nguni shanga ene wo kwari no rodian wo bi ko roi ka rodian asa now medan bitu me de ye now cha jo so mun chu cha lo jo bintu che go anyo te ka la Joseph ba ka la this time the same thing ke ye wo na ne ana lunchang lonya shang lonya ko be yendi hal lonya walga lonya kankui lonya denjok lonya gagdong lonya shang ana wonya ndi ana wo burma ayo mutum goro kumbiya wuti kon goro ko me ko na ko me ba madaka ni kunat ba dol wala kunyo de lalaka ba ngulel ka lon ka katias bina lo shang so ko to la ka mi da ta tuwara na kai na era ma bata shi ma ni goma go sha di lo yelo ko ra mo la da ku me le mu shi ma da ta goma go gor gat ken jal chariyen to ka fini to go to maske ko ile jona na ka hudun dor ka tile tel kai ya ta tona ra mo de halin kuma kuma mu wajiya kuma jana ne shin kake ko ile joje kuma dun ka gwa kuma da kon jiba je do yo na ko kuma ta kai la kuma kwa ile jo je ka kuma jo ko subsidies ni ko kuma kwa ile jo je ka kuma sheso ko ne dia le ne ko ta America kan dia ba ko lunga mo do workan je America yi chui yi Australia yi chui yi Europe yi chui how many years kwa shin ya ka kan since 2013 da one to lo ka kona kan at least right now dan kale jo thank you la adu la gore ka biranjing le na wo le ka pal dia che ko bi ka America ran bi jing le da ka run ti la bi mo ko ka America che la ni na yom ti la yom be ra la ko du bele ni yen ti la yom dena na le jo thank you God che ko serve at this time la adu la le ka biran la ko bi biran la ko en zato biran la shara kwa dena ga na ka karuna ndi tana gambela tana ka dima tana ka ju tana ka kula 1 kula 2 kula 3 karuna ndi tarfa mo ya long ja America nar why nga na dia halis dena na le jona na thank you mace dal je nyane ne le goy ka ma nyona shi ni kon yona kuma ben kon chap jinu bi kuma ben bi anyur ka kuma dun ba bole dun ba pa dun bi ayin kullas bi ji America bi le long ba ga ken la gwish bi da maka kwen be la kwen nyama ka kwen bi la kwen ba la kwen bi ba da at least bi ga la tekati ba la sub trading kana bi ga la na yo yi ba la ni shi ga ka yi ga cham ko lo shi mare ka shi mo cha ile ni lokacin ko yi ga la miyarsin ma sha gwa ga chagwa ji Australia ji Canada ji USA duka la long da la larka lakan de gat ke la larka de gat ke la wodol gor de mong de la gwa kam ni na ko mi da di hor ka nyen wona na wora gor ko yo na mong dia mong ba til to mong gwa de la ji ching ba til lakin da mama shara la ya long kina lu chang kina chin ka la kuma de ka la long ma mi jira da tim da la ja kor kure mana tim da no la ta shi ni kun ko ne dai agwar ne dai go na ga 2014 ni now kina graduate so da la wala ka ko da la wala ka ro da la ka ni rol you have to go and work
con moko con don nei ya jaga moko nei chama bi nei go dora gwa ata bi ko na kwang no lu jo bi chena gwa kwang ya lwal go bu ndora bi dora gwa moko nei kon jaga ke lu lo ka hi la da de te moko bul ke lu lo chi bul lo yen de te moko tieng ke lu lo chi tieng lo yen de te moko do no ri bial ke lu lo chi do no lo yen de te moko ajinu ke lu ke lu lo chi jinu wi lo yen de te moko ajung le ke lu ke lu lo chi jiyum le bial chi lo yen de te so na dem gati tieni kada gati tien dam mare year ko let them come back to Akoba yen cha bial mutara mabital purai membe jet lo ja Akoba lo Yakoba ado kunlu denjo ado kunlu nyadit ado kunlu gagdong ado kunlu walgak ado kunlu kakui ado kunlu wawat ado kunlu ji wuro ji nyirol wo nyirol cha sitara do go yene na yetur ku do ko dora gwa kwaile joje dorun mo turu mo je mu ye je ko mo ko la dar ko nde je ke yaro du kuno kami mi chama me ben mi cham ka tin me ben tin me je mi cham ka ka jan no tana tin mi cham ka me ben ba shar wi na dor ko mi liya da ben ba ho lo no ra bu shar amman ti le da ba na ga ti lu ni chang da la ma lo ka man ti de ga ti de la lu ni chang de ko la da ba de la ma lo ka nuor mo ma la lu ni lo tin ko ra da ka chu ni lo tin ko ra nuor mo ko nuori ko bi alu mi ko ne ben ba we che ko nuori e kon amongo to nuor mo ngodon mi liade ben pa ko nuori ko nuori biring na char dia lo ka binaring na do lo ka do dia la wana ye do da nang la kin ba go na do lo ka ngone da me pa ring min ti yu na do lo ka mi kwenda ben ba lo pi ba lo parwe ba lo lo aka goro ti yene gwar ke shan ga ne ye yermi ya de nyur ka maktam ni ke yermi ye yen jinubin kuma ma ka ye ko wali le yili hada ben ma yo ma ka go kwenda ben mun na kai ka liyada ma yamma ka kunna ba ko liya kan kun jalga kan guda bangano idila koro ke gangano idila koro uri yala gara Isaac idila koro ke nga ayo me a wa ma se lu bai ku no ran bai ku no ma tang a ku no ye mo de la ran nu ni mo ran nu lo ai dun ke liu bai lo me je na wuri chala gar jo yo le mena goy no gwa goy tru chi jen wona na ignorant ko ra mo gwa goy lo ka ja wo be ji pi ko lo am bu mo bi lo ler ka run ba ignore mo no bi lo de je chi strategy me lar ke te ko mun lo karandu ni te wi ba lo ko wona na run mo we pi be na ji galgalo wuri mena ba le je ba le mo no bi lo de je ba ka ba bi ba wa kuma di mo go along ga re ko nuori kwana tola te dien mo lengar wai
ba le janon ta chuyu ka ma mo na janon ta wan mo janon ta wan mo die de dudi da na da ta do rai wai mala kuna ro ai gwandi jen she gwandi kai yan lo she gwandi kai ye gwandi ga nore kai ye gwandi ga jinu mala wu me di ko ne lewo chitudu isa ngel liu yiga de liu yitang liu ada guru ya shol ga kama dungi cha cho ya cho ya kan ne tele ne je o go lo ya kan ne ya sile mi te dawo ya ro go ya kan ne tele je dir ko ne shedul na nyi shuli ya shedul tele ke ba yi dir ko ne shedul ma gar wi tan doro ma ya la ti ka mo lemu mu ya na ti ko ne wure ma ya mi ku bene aga are kan ni kuma na ka lemu me no ne da ko ni luwo mu me da ya pinyu ka gari si na mai akan ta mai yigo gugwe yigo yigo mu ya late kam bana du mu wala nur community bana la pana la norba bai di zone nur community bai di zone nur community nur community ko ra kai la o mai karatu ko mu da nur community muta mai yana di kontara da gon yana nur community mu yara la te mu ko wona na wure me na dir kon ya tele ke die de jinoro adu nun re we dan die de jinoro adu asu na darja ko ko shori de ko yen le lo le shori ko nga ma de shori ko kare ya spele me nga shori ram kelke pondas bita aspele maspele ponda shori mu shori anga de ko ke ye de le ko ya de ko rani ya kulo go ye dit ke wona ne ke ga shori ga ponda bita this country ya de ko ran ke ya cheso o jira tayri mabang mi ci mu ben pitin chego so at by them won na yen chap dial kon de yotir gol kulukum loñ ka ko yen dia loñ ko ji walga wo walga ji ñirol wo ñirol ji wuro wo ñirol wo wuro loñ sam ramatu lo de won na chap lu sengo de do la jen bela ben ga bende ko me da me yara kanu la yara gien yara ngu yara la jen de ka wona ne ta ram kal bina ko ram lu ngel wo we je balu ni je dol gor ya lep ka ko aga lu njum ga dol gor aga lu njum kamba je dun jel sin loñ xem nial ya dem na yu ja ba dong na nial loñ ko ko loy woro loy ñirol loñ jëm ramata du na mata je mo guye mo jene ne mu wa barata dor ko ndialo la do je do vero point ya la wu ko ba so de yo wen mo wona ne ko nuari land so government of South Sudan is not government of Dinka, it's our government. Even if you're outside, government of South Sudan will exist where till when was it as Allah medana fi custom da muni yanzelo Allah medaji nusu ga fi custom da wa ga fi raz jumri da muni yanzelo what is all ita der ma der da dawlo bitak you have to respect South Sudan. Iber time revolution liberation. What do you want to liberate again? And South Sudan is liberated class. It's an independent country. What do you want to liberate again? Why don't you talk with your mouth? As I Motinin, Mamo Derebin, the Gulgal de Yauje Bita, Motin Bita Abgar, the Yauje Bita, gave it out when. Give it out when.
the massa. We have to say truth. Come home. Let intellectual da ko bale ka Sudan ka juba kana ni we are champion our lad we are dishing na say third mo na at least let the diaspora la kala mo shan let them serve their families too. We have to accept peace and then be na kon ka America be relax be le time ka walken be le time wo na me ba la kan ba le chamakan shi ga chu long ka more than 15 years now they are only serving us in refugees camp in anywhere. They have to enjoy their work. They have to enjoy their time. Yeah, but now we better time. We want a refugees camp. We better time. When a refugees camp for what? Hey, young Bena, young Tawini. Have you about you Bargadal, Mokale, Jam, kind of thin. Tiramisu, they go na day. Tin the Jurs in the Ganas in the Chulutin, Candia Junubin, Chandia SSPDF, the Majita Denka complain. Eh, Jin Panan, Ebini, Han Panan, Momo Junubi, Muded Wallace. Jujaba Lomere and Yalili, Jenga Jubamana. Anytime they've been Juba Yali Lanza, tell me Jaka Juba. Anytime she can come to Juba. And one of us could Juba Guam. Yalila and Juba. Tell me another matter. To ladder. Joe Yoke. Manadom the ladder, Joe Yoke. Manadom the kind of Europe Keller order. Take a Juba. Ladder. Jen and Yalil, my Jen Panataga. Muya Jen no wallow, Muya Jen walk a Jen go one and go Europe, because Jen, Uncle one and or could at a yana matar Juba. They owe marriage. Thank you so much. Chilo, that's a long question by Jen.